Naranjak. Semula tentang dengan tolak sembahyang 100 rakaat. Tak kalau Allah orang kali berangkat. Dah tujuh ketama lama sembahyang borong memang tu kalah tu jadi sehingga jenang berat lain di ulama-ulama ane bin sembahyang apa makruhang kalah itu sunat kalah wajib itu makruhang si ulama 100 rakaat melekat keluar tu kali ini nih sembahyang 10 lawan saya 10 pernah oleh lagu sapadu kada hari sudah tebing sila so kada subuh kada zuhur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadul ladzi khalaqal insan zaluman jahula. Wassalatu wassalam ala Rasulillah al-mab'us bina rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ina amak bahasa dengan bodak sakasar. Nini mami sanak biji tidak sampai salin siran. Sampai tenakangan apa je nisfu Syaban nak bodak bahasa iyo nak kelima sikit malam kan yang bagi sembahyang maghrib datang isa datang baca yasin dan ngarau tak bodak apa nisfu Syaban nak ketuan dia tahu jawab apa kan sahadir makin bian-bian ki ibadat tidak yang sami selama setahun. Namun setahun kan jumlah ibadat setahun 1,200 setahun jelun kalau belah kalau sekat jelo setahun kalau sekat setahun ada adi jelo setahun kalau sekat sembahyang coba bilang jelo lima kali kalau ada sekat kalau ada semdase setahun jelo setahun kalau semdase kali sembahyang 5 waktu jadi kira-kira 1,200 sembahyang sama setahun beratus. Setahun sejelo jelo setahun kalau semdase. Sembahyang bulan jelo 5 kali. Kalian si setahun kira-kira 1,200 sembahyang. Sak taik lek jelo Indonesia Syamban. Jadi sembahyang si sami selama setahun 1,200 sembahyang yang ini dia tol langit malam ni Syamban. Lalu tantong sembahyang tu lombong kat. Ananja sembahyang niki tang rukun peli sapi itu jari beras tak rukun kaulin salima jadi kanduk tak lamun bacaan kaulin salima jadi rasa kanduk lamun ayat kele kanduk jadi sila sami wa lalu olo le sambim sembahyang 100 sembahyang ini apik sembahyang deh wasna malik lamun rekeng rukun peli pitu kali 19 dalurat setahun ke 19 rukun pelin satu balik rukun pelin pitu siu balurat sembahyang sini same dasan kali pitu rukun pelian ini salah apa tetekang apa tempur malaikat sendiri tak malam nisfu Syaban tekang sembahyang setahun siu bulan sembahyang balik ke kali anak kurun peli pitu kurun lima lamun kurun peli pitu setahun kira-kira jadi 2,600 kurun kauli kurun peli wam tak lalu atung berasem kira-kira setahun 219 $2,600 berasem making ton seton 600 ton 600 jadi yang tidak berat Malik kali mudan dasar hitung apa jak nisfu Syaban nak bodak bahasa tatungan sembahyang tong paling sembahyang berkon kau dipeli lamun sembahyang siu 200 setahun kan tengah 19 kali 5 lamun berkon pilih pitu 10 kali pitu cara asli salah ni. Siu 200 kali pitu. Siu baru sembahyang kali pitu rukun peli. Kira-kira jumlah 2,600 rukun peli.
12,600 rukun peli. Jadi beras ni ke. Alamun kau di malik rukun kau 5. Rukun kau 5 kali 1,800 sama dengan 1 juta. Jadi paling tidak sampai nagaman Syaban ni ke batak 1,700 hari bayang. Ada 1,600 rukun peli. Malik 1,000 rukun kauli. Bini. Kemudian hafal bini. Apa jatah porok malam Syaban? Takkan Pak sembahyang malam Syaban ni. Langit. Ya lalu juga lombong. Nah, pada marak tiang sami bodak buat milik beras dia bodak adi apa tapi tu julu ngaruh julu. Memilih meriak pinaka ke beras peta julu. Lagu macam dia beras dia bodak julu kalau cerita julu begitung elek mulai dia bodak. Lamun tak milik beras, milik pari, ngampak petong ngulu you pedon benek julu. Sah, krem benek 2. Malik rembus benek 3. Pengampan 4. Lalu ngampar 5. Bungkah. Masa bungkah malik na nimbas. Masa nimbas malik ngempes. Ngempes malik berosok. Malik sana malik nowo ngembot. Masa malik nowo. Masa malik mengoma. Masa malik ngekis-kis. Masa ngelolot. Ngati jolo. Jangken sugul lah lo apa ngebuk-ngebuk dan lalu menteri julu ngebuk-ngebuk julu menteri julu ngebuk-ngebuk julu ini aleman senau kuning terkelining bilang julu tamat sari bilang julu kudu geni terkelining bilang julu na ulang atau ayu kuning mulai bergabah eok bergabah mutat berkarung taikang macam andon gabah tapi nan len julu tu taklah juta mutaka juk salang tu aja ni pirin nah bini nani itu pada cara kasar demi jadi kitab oleh mau beras bari wam sa yulu ele baru petun benek lai mau perembus benek masa mau ngampar ya kan terjeluk leleng ya ke tete aku tamak juk alang tang lemolah Syaban jadi side sami sangaru wan satu sim ngaru tamak juk guda itu pada makin ni soal sembahyang tutu tamak juk ini kebetulan bini sembahyang bini ada 5 sembahyang ni Zohor dia hitung kan Zohor asar maghrib isyak subuh dia hitung di sekali lah sebadi malik lalang subuh ni ada rakaat masih karong masih ngandut dengan bodak sembahyang subuh ni tak sembahyang subuh ngandut dengan subuh 2 rakaat bini solat belalang jam 7 balu siwak solat 10 doa 7 balu siwak 10 solat 12:30 baru ngale perkat tinggal ngupi gas mari belalang mari ke jam 4 baru lebih seperempat 4:30 baru asar lalu lama saya lalang dah betul lalang sembahyang hari 5 subuh 2 rakaat masih ngandut bilan ayat namun keramat Jumat tak habis namun kedua halata namun zuhur 4 rakaat bilan ayat malam maghrib Quran ayat, isu bilan ayat, subuh Quran ambil 5 waktu ini sembahyang. Jadi baru saya bercerita lamun beras mutu sangun raut raga awal. Kalau cerita jangkut ngeok-ngeok jangkut berjeluk bergabah mutu tujak pada karung mutajuk gudah. Dah malu long her. Ini kan sembahyang bini.
nyawa. Lamun raga awak tapi tak sanggup, dia bangkat. Lamun nyawa tapi tak sanggup, di dunia sekali. Hanya di. Lamun awak raga tapi tak sanggup, di dunia, dia bangkat, dia kabur. Lamun nyawa di dunia, lamun baru pun pari, nawang, nanti sembahyang. Lamun awak petang sanggup, nawang, rak nyawa petang sanggup, pahala ni sembahyang. Awak milik beras, kepeng benang, bayar enggak beras. Kepeng benang, beras motor, bayar enggak seperberet, malik dua plek, awak ni ke. Lamun nyawa dah julu, begini pahala ni. Pahala beras. Tam tinduk, beras, kanduk, beras, kanduk, sing kanduk, tam tinduk. Ya pergi bini. Lasah beras. Kanduk, rasing kanduk, bali tiap hak balang, cukup. Ada marah tentang saya dunia. Nara entek, de nara entek kemilik raga dia tak nyawa. Nah lagi yang kita niki. Berambik kan milik raga makin ni tak nyawa lah kalah. Bali, beras, mutu. Mompit nanggala nambah nowo mak jangka tu berembra. Mendik dua jul paling zakat ada 1 kilo. Berapa zakat makin paling anak basak mun bank syariah 10 kilo boleh berenjel tu. Tapi zakat 10 kilo anu basak lah berjel. Ya Allah tersiksa jamak. Sampai kepeng molahan kan. Bila begitu an bank anak bank je basak kanggo. Molahan ni 10 kilo anu basak anu berjel. Mensiksa jamak tu sampai beras tan atau beras jamak atau kepeng banyak molahan. Beras, mutu, kanduk, kelak bali, malik bahasa perberet, malik bergan. Aku sempat. Nah, lamun nyawa, apik bini kena baik. Ben kayun milaga kita bodi beras, bodi kanduk, rasen kanduk, bodi bali, bodi perberet, bodi lasah, bodi buan nama bidin bayi ada entek yang duniaran. Dan entek kan kami awak kan je nyawa pas anda nak bayi beda baliali bekalong banteng anteng mai malu nak meli awak ia nak meli nyawa kita ngaji kondek lupa dasar Peter kepeng silat Peternya pahala boleh kepeng silat pak nyawa kena bayar janja loyan kepeng maduan pahala mentah salam badan salam sembahyang bila rumbal tiang terbodak bok nyingga membos balik bos 4 balik dia boleh bangkat dia boleh kepeng bok ngedeng kena satu ngedeng kesekat mau dengan ngedeng jalan boleh mau dengan ahad dengan bini mesin sejuta si boleh mana kau menjelahat tapi ngaji kan bilang dulu ngaji kan petanda saya kat tebeng kapur dan 2 biji mana 20 nya apa nak kelewat disangka bilang jendole sesangka dengan ngak 20 dimolak nyambah bilang jelo Ambek apa nanti ia rekat dulu sangkok. Tak boleh baru jahat dengan siapa guru datang. Ngaji sangkok. Ngaji nanti mesti ngaji jahat. Bengkak putih ada biji. Kawi waktu bila mana sejuta bila mana juta. Mana 14 kilo. Berembikan miliawak nani bini. Beden solah mamun tidak baik. Solat balem sila ali bros polo kani baik. Hanya berkadang mili manika. Nah lamun nyawa kani langan sembahyang. Baru kena 5 sembahyang bini Zuhur, asar, maghrib, subuh belang-lalang malah subuh lalang jaga berjamaah si Zuhur lalang Zuhur asar balik maghrib lalang ni kelang pitang sama nyawa awak pete awak belalang salah pitang nyawa kepeng sembahyang nyawa ni sembahyang subuh nyawa lain lalang jaga galing awak lain balik galing lalang kata nyawa awak lain galak awak lain sembahyang galing kan nyawa galing nyawa lalang awak galing asal malik nyawa lalang malik is maghrib malik lalang salah kita awak lalang ni ke sembahyang nyawa ni ke nekaki nak kena baik entek antara nyawa kan je raga bini si bini lamun entek aku ni nyawa jai berkelambi
bekalung, bekeriun, malik kaduk anak goreng, marak kesur, marak nyawa je kaya, kasihan. Ai jam apa dulu. Awak menyawa goreng, malik sambal cengeh, sambal colet, sambal urik, sila menot ambil nyawa insyaallah nak kena ke. Malik bukulambi, sorset, malik jek malik awak dua berlami. Nah, lamun nyawa raga medarang. Nak bendik. Lamun girang 5 berkelor nyawa mendin berkelor nyawa. Din berkelor nyawa dasar melima. Maling ini. Nak lamun bermili 4 ranggut nyawa lain, nasi 4 ranggut awak lain. Bismillah nyawa lain, nasi raga lain. Lamun tekak langsung bismillah, kaya awak dah berkelor nyawa ndek. Bukan ambil silap kawan berjolo. Betul bersengih. Mau sembahyang kadun. Beli tekung $1.5 juta bini. Beli ali. Dua beli. Lah. $1.5 juta mau $1.5 juta. Gimana laki? Juara dunia. $1.5 juta. Kirian ke mali beli solat tunah. Kadu kiring kelambi mentah kelambi. Ni di mana saya ni kan ni apa batik kris pengalus batik kris. Jadi kerisa raga bedaran nyawa berkelor, awak raga berkelambi latanya berkelambi insyaallah. Nah lamun dik cocok din bersuru awak jai berkelambi sorset nyawa kasih londan, awak mokoh nyawa kurus aneh, nyawa besuh awak besuh nyawa ni lemak tedek nak ke pitu orang kali pitu you tahun tedek nak di mana ke tedek nyawa kan pitu kali pitu you tahun berbiar dua ke mana ada ke oto kan di mana ke niki. Mudah bini beli telekung $1.5 juta 500. Ya anu bedem kepeng. Kembial olok kena kadun. Ini menah. Plak tembok jolo tembom. Berkiring mandi. Segantang hai. Doa ngebat. Segala semut hai. Buka lemarim. Baik kiring tangkung bersongi soal baliali. Baliali bekalong badengan teh. Khududinatakum inda kulli masjidin sembayang dak dasan baik kiring tangkong solah kat bersengih solah berkali-kali dia ni solah ni menyongkol berkemen nyewen malah pun sembayang ya pengit-pengit dojulu. Khududinatakum berkiring solah dasan inda kulli masjidin sembayang. Yang mula nyongkol lo nyiwa. Jadi sak sodok li sami bin niki makin apa jenis persyaban nak bodak bahasa dalam tekang gabah tu langit. Pahala kena setahun kalau merasa kali 5 sembahyang kira-kira $1.500 sembahyang setahun. $1.500 sembahyang setahun. Itu dalam tulisan Ali. $1.500 sembahyang setahun. Namun kon kau di malik setahun kali pitu kira-kira 2,600 kulai hong kaulin. Lah mun kon peli namun hong kaulin kira-kira 1,000. Lalu ngolo rok sembayang setahun 1,200 uluk kon peli duit $2,600 rokon kaulin 3,000. Nah, makin bini. Lamun girang dasan bertasbih. Subhan rabbil a'la azim ala telu siwak jari. Saya girang sembahyang telu siwak jari. Lamun sejelo kira-kira tasbih kira-kira 300 kali tasbih lamun sejelo. Satu tahun sekali. Lamun kadu tasbih subhanallah azim telu 6 siwak jari kali 11 malam jumlah kira 12 dulu. Lamun tasbih
Zuhar baru asar baru telu. Subhana rabbil ala, subhana rabbil telu. Jadi lamun setahun kira-kira gay. Lamun sejelo 300 dah. Lamun kalau tolong dasa telu sorry. Lamun kalau telu siwa nggih. Kali setahun sama dengan 100 kalau lamun telu 300 lamun telu kerbelah telu nggih. Lamun setahun tolong dasa kali ya bila mata mau ni. Katakan. Lamun tasbih baru subhanallah azim telu. Subhanallah azim ala telu. Jadi telu jari. Telu kali setahun. Nah, yo ni kan. Ane kadim saangop lema telep sesuatu ambil langit. Lamun tasbih baru asar telu. Subhanallah azim telu. Subhanallah telu. Siwak jari kerbelah telu jari. Sebulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satus kerbelah telu sekali sembahyang. Kerbelah telu kali sekarang sembahyang kali setahun. Kerbelah telu sekali sembahyang kali setahun sama dengan sekali 5,000 sekali 5,000 80. Tasbih sudah sambil dalam kira telu baru lama setahun kira-kira 5,000 80. Membaca tasbih telu jama baru telu kali telu. Tasbih subhanallah azim telu, telu. Lamun kerbas telu jadi. Lamun setahun kira-kira membaca yang baru sekat 5,000 balpun. Lamun tasbih telu. Lamun kadu 5 telu 5. Lamun kadu 5 telu 5 pitu siwa 11 telu 5 pitu siwa 11 duk selekor kali telu 5 pitu siwa 11 selekor kali dalam kadu telu ya setahun kira-kira 5,000 balik 1,050 tasbih sama bini sekali bini. Namun akan mudah-mudahan girang-girang telu 5 pitu siwa solat 5 pitu 20 selekor telu 5 pitu siwa solat selekor kadang. Kena ngam semara bila ada semara bila pan. Ada borak main tunggu banyak minum. Biru tambah. Kalau main menyuruh bermain Jumat kali ada Jumat kali sini. Biru tambah kadang sekat kemudian tambah. Nah, lema kemangob ini bukti yang paling tasbih kumsal kubur. Paling gampang bacaan subhanallah paling boleh paling subhanallah benar. Subhanallah. Baca tebal pala di mata le. Baca tebal mensang terbaca tebal pahala di mana tali telu mensang terbaca tebal pahala di mana tali boleh sangkuh atau cong sebab belajar subhanallah dan bini pura-pura meriap dan banding rasa meriap amil mak saya jirang uduk meriap tambah pau naik kawan selama lena mu sambil subhanallah. Nah, bukti rasa kepiapan. Memilih senang dia pilih benji sama amun siap bersama beliau. Dan semal benji membaik sampai berapa? Ni berombil.
terbolak Garut. Piring letak. Teluk tulang garing beruntai. Milin midang nak semama ke di sini. Sini bersengih, bersabun. Wah, ada. Dia dah sembal-sembal benji. No, sakit tu. Pergi kan belah tu. Bilang sosial, musodik. Wah, ada. Jadi tak contoh. Kelebihan ni kibi ni. Apa? Nisfu Syaban. Atalah atang pahala tu langit. Kena. Masih dia sambil saya ingat mata. Alam tanjuk gudang atau tunjuk kerombong. Kena. Bilu cerita dengan mengaruh juluk jangken. Jeluk gabah jangken bekarung nekan. Dia sulung-sulung dah. Pada mak sembahyang bini ketua nang pira rukun sembahyang, pira sembahyang, pira kon kauli, pira kon peli. Ni nak jalan colet sembahyang ni. Anak ni bini baru ada bercerita hasil sembahyang puasa zakat haji padan tertolong ke langit setahun ni. Ya Rasulullah. Maka kan bodak puasa Khamis puasa Jumaat puasa nama kita enggak puasa mana Sabtu meni. Kembik adik apa siapa yang balung aja dulu. Ini puasa dulu kan makin dengan di malam ni ketang senuga dah sama mati di tanggal 16 jatang lemah akhirat tebing si malaikat masih taala. Namun soal mati potis dengan mun salah berang atau bea. Jadi surat dia makin tanggal 16 ni putu banyak dengan baju dulu. Kembik jam sedang balong dulu. Katanya kan kesekarat dia kesekarat. Jam dia ke tasbih. Nah mari Syaban bersaharap ngelek kena, pengelek pahala kena. Maka la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin din walau kata kafir baca. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishin din walau kata kafir baca. Walau kata kafir baca. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin din walau kata kafir. Ini gampang ni ke. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin din walau kata kafir baca. Tak datang tembus. Ya Syaban ngelek pahala dulu. Nah, puik Rajab macam bacaan kotong pahala dosa kena. Makin Syaban ngelek pada kena. Lemak Ramadan tuan keluar. Saya sahadir makin niki bini maupun laki termet Rajab. Mai Syaban. Apik le Rajab. Jaram nyempata, jaram sigi sili, girang ngaji. Maling makin Syaban bini, girang tasbih, girang zikir. Lemak Ramadan tu keluar. Bibukti. Kejelonin bani kelur lemak puasa. Kemalam menalong pengelur. Nah puasa haram ni kimi. Kali. Lamun raja malaki kejelonin bani kelur. Di bani meleten. Di bani kelur, di bani meleten. Di bani kelur, di bani melet. Biar along kelur arang melet. Jadi biar puasa kejelonin kelur sama sekali. Din melet sama sekali. Kima liwat ande bilang ambu-ambu. Biar kurang kelur kurang melet. Kejelo dendek kelur kendek melet kemalam kurang kelur kurang melet tian puasa biar puasa dendek salah kejelo kendek kelur kendek balik melet kendek melet stop kendek melet ai kendek melet dendek wah serem kendek kelur kendek melet tang biak along melet along kelur kurang melet kurang kelur kejeluk kendik kebalong kurang kendik melet kebalong kendik kurang melet kejeluk kendik kelur melet kebalong kurang kelur kurang melet sangka dengan pasir dengan berduduk nyawa lain doa julu nyawa lain kurma 6 biji ajwa tu tanya dengan kota pahala nyawa lain odok pahala lain nyawa lain Bodom beniak abroem nyawam lain kurma 6 biji ajwa awak lain mereka bekal angin kurma doa marik nyawa lain doa odom nyawam lain doa nyawa kurma awak doa marik 4 jari nama sembahyang hingga sembahyang sila berkelur sa
dua, telu, empat, lima suap enggak, lima dua, empat, lima suap enggak. Atau lima lereng tobat enggak, stop, enggak. Meraweh. Ingat wajah tu amu boleh baca imam. Ingat wala lima boleh baca ayat 5. Kalau jam 4:30 atau jam 4, pas jam 4 nyaur, ngaji ni masalah. Ingat nyaur kan ditendo, bayang langsung. Kenik tendo ingat salam subuh ni pakai apa insyaallah, jelang insyaallah. Malaikat bagi dia pakai apa? Kan dia tengok ingat maaf. Dia salam subuh, kalau misalnya ni masalah. Dendek tenduk ingat salam subuh, dendek tenduk ingat kepeng. Malaikat bagi habis dia tenduk. Tahun jam 11:30 setengah jam. Kenik kan ingat galing atau asal ini penyakit lain. Nah, kejelo kendi kelur, ke malam adong kelur. Kejelo kendi melet, ke malam alang melet. Lang melet kombo lah saya buka pasar mendarat paling pasar insyaallah Pak sekali dalam kalau kombo ada kejelo kebiar dia langsung buka pasar paling insyaallah atau meni pasar meni mangan bih Pak iman sekali yang malah kini kemangan apa mangan iman barat bih imanem itu mangan semaya di mana mangan iman biasa langsung kelon langsung bekelon dia kena lagi paling kurang saya boleh kurma 6 biji sembahyang tahun 42 tertawa wala dhalima ingat wajah imam ingat muslimin ya pada wala dhalima pada apa percaya dengan ada 5 pitut sembenta yang puasa bayaran puasa jama bini jando kandek kendor kandek melet kemalam kurang kelor kulang melet buka puasa jam berdoa mari berdoa korma 6 biji kalau ingat berdoa kamu terus sembahyang lamun langsung nasi kurang pahala buka puasa lamun kena tembayang di mana nasi bihiman lamun tak kurma jamak ai jamak saja jamak wah ai ngereng jamak apa kena nak buat lamun ayam jamak lamun jamak kerentuk ai lelak dengan diberi kepeng dia berdeka cangkir menjelang membeng kepeng jari. Dengan buka pasir jamak sanyap jamak ada gula-gula mucangkir. Dan dia kepeng dia buka pasir membeng kepeng. Lamun kon ni kan mateng lemes. Lamun mateng lemes tambah jek bosang tian kosong. Tambah mateng tenang hati malik sehat. Malik kurma asal Nabi Adam. Kurma asal Nabi Nabi Adam. Manis mu mateng tenang hati. Lamun ai jamak tok untuk laden lela ingat yang jelang membim kepeng. Lai. Inilah kepelit-pelit. Pasir bodoh. Ni. Apa nak semangat? Ni. Kende kalor kejelu kende melet kejelu along kelor ke malam along melet kejelu ke malam. Jangan puasa. Nah iya tu untung dengan tritin ibadat le Rajab, Syaban, Ramadan dan keluar. Aranja ibadat kan saling bantu. Wudu, bat andang. Baniat 3 kali. Air semut. Sebab mesti datang rasa semangat kan. Memandi berkiring. Semut datang air dalam balik. Mesti datang mai. Senugak pegawai lamun kena sin pegawai pada dengan meriap bini. Bukan nak antan jaga api, kena tambragin. Mai rasa dimanja ketujur sudah dan ada